Mo ko pa. Wala ko kaya din ay mamangan. Akong ko sa nga besok. Ngamak sa nga balik simbayang na yun ko mamangan do uma mo. Makakon ko nan ako mang. Uma pitah kay kayong naalak binimbang nakan. Minawaki no barak imbang nakan no. Agi merit ikan besilain na. Mabace. Mabakot. Malbisa belut. Sandalit. Pero ano piladak no, ida ka ba pang wadak kaya tama ba pa ako sumekot o nagrang-gadang? Aga ako sa sikalo lang mga mag-iimbang na ako nga ako makasa. Mandala lah nida! O ako ni mo tawap na ras ako mamangan. Ngo ko kinaganan hebat. Barak po ni pangan ko kahiyarin mo. Talok sa ibang nakan mo ngo ko lolo. Badak, papunguhan ko. Kugalat nan mo tsok ko. Tama kong tasak na mo kadeh lo ba? Matabusiyam, mekat na tsemcok, sa kuha kay ba mo. Kata kaya mo saling bang nakan, itok po ako kaya bersyukur sa jelma. Balik gulot. Tana rin ako katili na balik pantuan na, ingo kita balik ni si Roy Bahapo. Agi si mandihambing, kope pa kadeh ka uma mo pangan. Kope uma na, ulang ko langsung pungan anak mo, lo ba ka no ni mo? Tasaktan ko bahapon, bakit tingkat na ako ipangan lo ba? Sagit lo ba ka weekend? Ajari anak kami mende, biasa mensyukuri nikmat kan Allah. Orang okay kupunguri, cuman okay kidah melebihi batas Kalakay tasakan tangan. Ingat firman Allah. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka akan kutambah nikmatku. Tapi jika kamu kufur anjabku sangat pedih. Tanah kok ba anak mika deh. Kena gempa, tiwai gempa. Seolah kayak kidah genden. Nan kutasakan mike na lo, baka kapike. Oh, anak kandal. Kalak bersyukur. Kalau udah mangan kena penyakit busung lapah. Mangan. Tama kayak mentik. Bagi bedil sorana. Mangan. Kupangan nakan ni. Kupangan panakan badak. Pulang kugi agulit bapak. Agak aku damai mang haputin. Karena kalau sama keluarga hidup indah dengan kedamaian, ngoda dengan perubatan, mangan mau aku lemak dah.